Bos Jen, review motor saya. Wah, jarang nampak Cina rempit Apa rempit-rempit? Nama saya KK. Panggil saya KK Rempit. Wah, lain macam cincong sekarang. Fun bike keluaran kebanggaan Yamaha yang dikeluarkan khas untuk menakluk segmen gaya hidup aktif yang kini menjadi pilihan utama abang-abang off-road. Yamaha PG1 guys. Bang, helmet ini dengan teddy bear wajib ke? Itu pilihan saya. Bukti suami yang setia. You bini pun tak ada. Mana you tahu? Bukan tak ada, belum ada. So guys, dengan enjin 115cc, single cylinder 2-valve air coolant, fuel injection, 4 speed transmisi, brake belakang, convert sebelah kiri tangan dengan 9 horsepower dan 9.5 Nm torque. Top speed dia. Jalan highway 110. Jalan taman 70. Masuk hutan 40. Bagus, rempit yang berhemah. So guys, rim jejari 16 inci, all-terrain tires, disc brake depan, drum brake belakang, lampu depan signal, lampu belakang, tema klasik. Dah pasang fog lamp kiri kanan, boleh gantung barang dekat depan, ada cup holder, box belakang, isi minyak dekat sini. Siap box tepi lagi, kompartmen bawah lagi. Memang tak nak bagi orang duduk belakang Kedekut betul. Kan saya selalu healing. Equipment kena cukup. You tak pernah pergi healing ke? Hidup tak stres? Mungkin itu sebab Right tak bawa orang rumah. 老婆，我没有讲啊，他讲了。 Aksesoris yang saya suka dekat motor ini, suspension dan caliper protector, ada light guard, side cover, handguard, engine guard, semua ada guys. Side stand extender, adjustable brake lever, phone holder, ada USB charging port, 360 pun ada. Dan yang paling ekstra sekali, side mirror, tembak langit. Engine fully standard. Selepas tukar exhaust, full system CJ Epo Bike 2-piece. Inilah bunyi dia. So guys, like, follow, comment, share untuk review motor seterusnya. Bang, lain kali masuk hutan saya nak ikut boleh ya? tak boleh. Saya suka seorang. Mencurigakan. 老婆，我是好人。我也是这样觉得。